Ka jingi olat kat bamuan joki nongshong di jingdi hakilenti ekejat ayaw musiang. Kalak tak bahai kayat kayang joki paitba babun balang kan thup na duki khanna school berkhamta mikiru temen ban penankam ye kite kilenti ye ekejat. Kane ka jingshong di jingdi hakilenti ye ekejat kelawan rakru ka jingkhapnya ye kikali kibala lembub lang berkino ye lenti. Nadu ikibanta jongka surok yaw syap terter hadu jingkhang office DC. Ha kaba kine kinongshong di jingdi wat hadin balade ban mana. Ba ombet ban syongdi hari kilana yepteng ban penankam ye kite kilenti ye ekejat jongki paitba. Halor kane ka jing uwe na kiru rangba ubade unong shong ka sorjowai. Uba OR chalam ulapan sengau bakayaw musiang kade kayaw kabada nadu kipor henday hentai bat kalong ru kayaw kabaya bha po kajala. Herikat banang mi kisngi layu i ka jing jokane kayaw ha kabalapan sniudor yaka dakite ginong shong di madan. Kibawan ra ikimar kimata jengki ban syong ha kilenti ye kejat bat kane kalabu uru ha ka umdum ikibabun balang halor ka jinglong jiman jokayaw musiang. Ulong baglade ka bor penya distrik berkatan pulit ban simkia mardor. Dak baweng no ikiti kinongshong di madan kenang bakan long kanuksa syaki weide. Kum uway unong song bakam Ahmad nagamanta kaduk kesuk bat nagamanta kajeng sya iban iban ya ka senong ya ka yaw musiang bat kumjo ya ka distrik Ibro Kawai Hagawai kaliang kaba sngobrome ya ka district administration ya ka municipal board ya ki police bat kumjo ro ya ka dong tempang dapat nang tempang bat ya ka sendra juai bat ya ka CNI kayaw chor ki ong bat kayaw siap ka penyai presbyterian hakadingi day bat kajing kapnya jauh di footpath ha yaw musiang kaba di khote ke yaw musiang mana do henday hantai kila po jet tengi ka ke yaw musiang dai ke yaw ko heba hapo ka state di jongi henry kat benang ya kipor ke yaw pat ka hinang mi ke yaw city kata kiba haki surrounding yang jom ka Giant Hills tihakan ni kapor dah kapapuram ya gitu ki nadok conservation bakal ajar bakal apersan ban wanra ya kata kajing changsuk changsai bat ya kayat kayen dah kapakam aram na ya ka benta jong i khana school nong tresor kan nong hikai bat ya baro akiriu nong chong jong ka jadil si pikipan dan kam syakani kasnong kebahap ya lembah kayaw musiam kebahap kipor gimana lek ba kajing persang jong kini ki agency bat kedor pasnong dak besno tho jengmot la da ban runa ya kata kajing khamnya hanrai ke mentality jong kinong songyo iwan kamajak po hagane kayaw musiam hagi jaka jong ka hagayaw jong ka senrat hagayaw jong ka district council hagayaw chor bat hagayaw presiden bong yaw siap ti kapen pisa penang ai ngi kum ki riu pok mat ki badon hapo ka snong dai ta manga na trai baro ai ginong song snong ki badon kata ka jingkit klik na mata ka lewe jong ka district ka jong ki su umdum ya kene kajing long jengman jauh kayaw siap. Bor bakin apersang TDC kibalawan, KDC kibalalet, kira apersang. Hendrai kajing persang hi imat ba kani ke problem. Kani ke problem jang pinong songyo. Kiba ki hokus kiba song madan. Mong kadai hi kaju hi kom long jang ki ladang ipat sedali ngelapat se Mumbai hakal kata hasolong hagas ni kepada ade ban kem ke municipal tang ban mi na po office tempat mi kinong song yo kena tip lepa bakan wan ke municipal ban kem ya kita ke ma kita ki hak ta ko kenam dalam det tang ban namla ban kena haru kata tang ban sumudur ba dan bala itu lepa ki bakin ban tang ba hang ni pada so juai naten mau kala don ro kala impose section 144 na kamata kinong song yo pakim sa aso bansong ha kito ki footpath handa both side ti ham ni hajwai na sngo de banong ba la de ka port ba nganong ipi ba kan mau na kasan hajwai
Kalau ahi ke jeng thoro sa ke district administration bat sa municipal bat sa ke tu ke komiti ke badai ban pet. Banda kalian ke sana ba kam don bat kam don jung naga banta ba ke municipal ada district administration lembaga agensi jangka bat ke polis bakin ibik ya itu ki basong de ya ki mar jong ki haki footpath mentale kala kampan jinjar so ke pekan jong ni lawan pada ki baje sukanhan na ka to liang jong kanan kasari mo kini ki baban songpat hang de pat ki babadang sipor ki ban re kala dei ba ke por na liang jong ke district administration bante la kam ya kini ki ai baro kenapa ke jing stang jong ni depo ke de stang juai ke berit kan long kung ke sampel sa ki bai pat ki jaka ki bai he mo kum sa selong lenis ki bai thai namar ba ki nong song yo hi na do na yo siap nang tai ki la don pa ka to ka ki trap yo mo bala ai ka secretariat bala ai ka central bala ai ki municipal bala ai ki ka church of god lene ka district council handrai ki de ki nong song yo imat kinam kadang wei hi ka ba kam penjinjar yang ni mata ka dai ba ka jing sakut jong kane ka yo mo siang ka ba lai la kan no da ki post na mata ka lai kum ni dai na tu ka wei na thrai ka ta ya ka jing long jing ban jong ka te ka yo mo siang handai na ka don ni ka tu building ba dai ban long kum ba ka dai ban long ngam thrai ba itu binong song yo ki yo ban dai mon da tu tu wa dukan bakila yo ya ka permit ban song ha ka to dukan handai ngam ta ngabo ka jing kerpat ya ka district administration police bat ya baro ki badan bertana ka mata ban perwan dur ya ka sok sang sai kenang bakan nampat dia so kene ka accident ka ba na ka mata ki kena school damar kena school mata baro ki hab ya bi lembau surok ka putpat mata la apu pai la pendan kam da ki nong song yo ki bawan na thai nong pendong ban hak tu ke kontrol atrai di office ro kepada ke bisip drain hang tu ro ki bu de ki tial ki mar jong ki ka ba kinong ki bayan ti nang to no do district collector haro ki police do ki nong punya stong ki kata ni sengap dengan sengap i ngaro ngalai kata ngapai lagi kemat ni sangsot ngasno kumpang ila saran dan haki nong song yo hendrai ke por kala ade ke ban kedit pendriu menga bat baru aja nong song ro bangin yang dagawai ke jengmut ban keliar ni kene kacakan namar ba nalo ba kalalong ke beneng ke global warming mo ke jingsit jang ke beneng ka bala serkai bat khatnya bat sekimar bagi bande hang ni nga ka pet men hagide ki sngi bala adat ngayat bang to de kejat ngai iba hak itu ki trap yo ba ai na ka serat ki ne ki nong song yo ki boy ki mar dong ki hapo to ka trap tang khandiat hanrai ka babun ki bo ba ha potpat ha ka to ka drain ka potpat drain kom potpat ka bala snan ka piludi raya kan ni ngaku ai ba na kaliang jong district administration ban ai request ban kapal ibu ba ban perdan kam da ki police force abis ha ka por step bat ka por sngi namar ba gini ki nong song yo ka putu jong ki phila be ki men step hanrai han in ar ba yi ki wan sham yang han to ki men khap ni abyang ya ka to jaka kiyai petang kumdeman nakapor imat na angya pat sa kinang penjaja ke distrik kasagawe kaba ngapait mentan ha to banan kasari kedai kejaka kaba kamlong banyo ya to kal er kaba ko nela wan rambanda ki sakhanan jaj hang to kala tap ya to kejaka mendon sandi mendon sajai mendon si kito kala syam ba hang to ila la kum ka permanent place joki bat haki area jong kayo siang la pendan kam da ki hawkers ya kini ki private store ro ki badan kemudian ke footpath no opposite ya kini ke yang badan sa sukra ni ke church of god ya kini ke sinai hang tu ro la kenia la khamnya yo la so banyat lembaga ke footpath ndre ke pengasusi minta bala la dana ki police force ro na request ke pat yo district district collector ba yo SP bakin penbiang alias dari polis kina bandan sangut hak itu bitan hak por step nado ko por to kin wan kini ki kali na nong kandong ki ban wede sede ban yang hang to ban be te stak kata kala te hadin nang tapat na kaliang jongi ginong song snong ro da ga disekam sian ke khot yang hak to ko por hidai ban berkat
ban wan ra ya kajing sup kenang ba kane kajing ma kanam ya lap so ban ta ya kinong yat nong yen namar bang ngmeo ba hagis dem di balalait kedan gawe kalong kami kaba syong hagane kane ka lokal ti jongi ka kong bedes pirama ka papli ka toro mata kala syong yeng la kano pos nem baka sa ayo hakatrok ka bayat hakitu kitan hayaw mo siyang ka hangta kanang im kadon daga basno mo yo blay pa udang ridang sumah ya kan mang susi ya kato ka dia baka sa ayo hagaway ka boss tagutang ong ba daga ba buram ro boss nga uit ya gikna school jangiro ba empat don ka dia ka basno si tabah hangapet pat ya ka komlong ka hatutu hamadan sa sukra baka senbay kana ada sya kala ada fencing dak itu ki GIC hari hakal na jong itu GIC don biar ke basong hang toro e ka toro nagaliang jong ngim dan ditibe namar ba to ka dei bandong ka long bi ai bat habayat ba serum seto baka don fencing hang toro ki suka ko pai kinong de sembay sentiu kinong de wholesale kini kita ka la ban prian hari hagaway kaliang kenmau na discussion kala approach sa kasada jual nga kenmau na sa jual kala ong ba kadang ketika mau hak tu ke building coba kebat kelakar ni kita care lalu handai kelade ban shift yang ini baru ke basang hamadan hak tu ketika lada kin hak siu lo kin siu kin dia kesat namar kaya na bertapa ke maintenance namar kajulong ni jom kinong sengiau met na pelang itu ketiada ki ke bom lade ki prob hak tu temun ban pelang ha pelang pat kitrai pada pat hak tu kinong pokoi ki jom kitu ki jeka ngas nu dei ban ong hakane kapor kadai he ban long ba ka kam long jong we poe long senong ban sim ya kane ka ne ka senjang ban pun khot ya ka footpath ki badon ha ki thai yau mo siang da ka ba ngau buram ro ya ka tong yau siang han kuat ki bala le kala bodok dia handai imat ka jing pasang jong ki kala kalau kala sesok handai ulo o bodong mantap yang yau siang